Horas mahubata bapa inang kita haganupan. Badi panorang on roh hatanine bata hubata manise hita. Halani ai parlobe pa onus kon hita lobe dirita. Marito ni martonggo mahita. Bapa nami na marianan inagori atas. Rodohan nami bani panorang sogot niarion. Mamuji pakon pasangap kon goranmu nama passing in. Halani bujur doham tongon huban nami Tuhan. Nama pardima tahun pergoluhan nami. Sonai homa manogu-nogu bani pardalanan ni goluh nami. Rosibuya nami das bani panorang. Ay makamis 24 November on. Halane bapa siol margogoh maha nami use. Marhido ni hata muna lau ipa ondos kon ham huban nami. Ay ma bani panorang on. Halane Tuhan ondos mahatamu huban nami. Amin. Diar bapa inang kita haganupan, hatani Tuhan nada subata bani panorang on, bani Kamis 24 November 2022, ay mana tersurat bani Yesaya bindu 35 ayat 4 nini sonon. Hatahon na siyam ma bani paruhur na galek, tengir ma uhur na siyam, ulang ma biar, tunggur ma nebata na siyam, rodo iya membalas apa marlulu. Ia sendiri dona roh lahu paluahkon nasyam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Singkan jaya madasni. Horas Bapak Inang, selamat pagi mau bata ganupan. Tak perong mana membasa, tak pe manangar ambilan on selamat siang, tak pe selamat borngin. Ya, dear tadi Bapak Inang. Harapan nami, harapan tahaganupan, sehat mahita bani panorang on jorkit jana adong semangat na baru. Poripe adong pergumulan na ihapkon hita ratene. Asi halani Bapak Inang, halani ay pa ondos dohu bata hatan ini bata, gabi pergugu bata bani panorang on. Ay mapasal humbani Yesaya 35 ayat 4 on. Ase ulang galek. Kanay don ini. Jana patuga maon hubani paruhur na galek. Ase tingir ma uhurni. Bapak nang hita haganupan. Bani pergoluhan taon atape bani sundahan on. Ahado na mambahen ham. Ahado mambahen na siyam galek sunarion Bapak Inang. Ahado na mambahen galek. Apakah ekonomi? Apakah usaha nagagal? Atapkah hubungan keluarga? Atapkah ay parhasomanon? Atapkah ay suan-suanan na murah? Atape suan-suanan na lape berhasil? Atape lape munang ga BPNS, P3K, pakon na legan? Atape rasa kecewa? Atap Bapak Inang lagi pergumulan na borit? Adong ijon na mengalami na borit? Pakon sitaronon parutulon perhasomanon, pakon hubungan keluarga kegagalan. Na ija hita na mambahin galek bani sonarion. Na ija na antara on mambahin hita galek das bani sonarion, songon nalang margogoh kita. Na ija on Bapak Inang. Potu ini ur nami rado adongon salah sada bata. Atape sonari lagi marmega-mega, malas uhur. Tapi memang bani jolma on identik do biasani adong. Ay mapergumulan atape sitaronon. Tapi bani panorang on, hatani ne bata maka taon ase ulang gobir ham, jana ulang holosohan, bahkan ulang mandulen ini. Bapak Inang kita ganupan. Rado hita bani goluta on merasa gobir, merasa ragu hita, khawatir hita, bani pardalanan ni goluta, bahkan galek hita, bahkan langadong harapan bata, holosohan homa, mandulay oma, utiki didah kita bani suan-suanan taon hurang on. Ketika didah kita mungkin kesehatan tak orang sehat. Ketika mungkin didah kita keluarga ta lapi adong nator saha ganupan atape lapi adong nama rumah tangga umur ni doma sosok namin atape boy do mahala ni naborit lapi marna malum rado ay mambahin galek hita. Tapi Bapak yang hita ganupan bani panorang on. Yesaya patugahkan rodo perpanjangan tangan ini bata patugahkon hubata patugahkon ase ulang galek. Ase ulang nini holsohan. Tapi roh done bata membubahon hadamion, membubahon haluahon. On manay patugan ni Yesaya hubata bani panorang on to adong na terjadi ijai.
Bapak inang HP na terjadi bani panorang ni Izia, bani Yesaya 35 ayat 1 da subani ayat 10 on ay mapanorang ni ay masangga si dia bani masa habuangan. Totu bahat do lawan aloni si dia bani panorang Izia, piga-piga bangsa adong bangsa Asyur, adong homa bangsa Jebusi, adong homa bangsa Set, Amori bakun naligan. Tapi ijon bani ambilan taon ay mabangsa Asyur na lahu memperluas kekuasaan ni sadea, jana ijon ma ibagas nagalek pertunduyon hadirion di bangsa Israel ay halani singi boto si dia be huja si dia lo mangindu pangurupion halani ay lahu do si dia roh do si dia hubari bangsa Masir. Totu bapai nang kita ganupan ketika adong si taronon pergumulan na adong bata tapi roh kita hubani halak, bahkan roh kita hubani halak na sangap ibagas uhurta jana yang gap hita boy paluakon hita gabi solusi. Totu anggo itano on sing adong na totap. Anggo itano on pori halak na sangap pe, pori halak na luar biasa pe Masir, totu lang boy ay pangun sagah konon kon. Tapi na paling penting bapai nang hita ganupan ay ma hubani Tuhan. Halane rasi dia lau si dia mandole, jana roh hubani Masir lupa si dia bahasa adong dune bata na mamberehkon haluahon na manatang pergoluhan ni sadea. Ase on ma ipasingat Yesaya hubani sadea hataon na siyama bani paruhur na galek ipatugah. Ase ganupan pemimpin-pemimpin jana ne bata marito ni Yesaya patugahkon hubani bangsa ay. Tengir ma uhur na siyam ulang mabiar. Tonggor mane bata na siyam rodo ia membalas sa pamerlulu. Ia sendiri do na roh lahu paluahkon na siyam. Ase bapa inang hita ganupan lang adong HP ipake jol mana sangap, jol mana gugu, jol mana merkuasa, lahu paluahkon jol main, lahu paluahkon bangsain. Sunay do hita. Lang ipake ne bata HP jol mana sangap na mungkin buyun sagakon hita yang gap hita ia luar biasa na lahu mamberon solusi bata. Solusi yang terbaik hanyalah Tuhan. Rado si pata jolma, roh hubani jolma, patugah ko na ganupan, holsoni hurni. Bapai nang hita ganupan. Anggo jolma do, anggo sesama hita do, pita sekadar dasa. Lang adong na totap. Boydo jolma isukun aha pergumulanta, boydo jolma isukun aha sitarononta, boydo jolma isukun naha kondisita, tapi belum tentu ia ay mana lahu menolong. Belum tentu homa ia lahu memberi solusi na terbaik. Belum tentu. Rado homa si bata pita penasaran. Ingin tahu bani pergoluhan taon. Dopo si ibu tu mungkin bui gabe hatani bui gabe holi dasarnya lahu pa hata-hatahon hita. Tapi izon ma. Pori pe hubani jolma secukupnya saja. Tapi na paling penting hubani Tuhan na roh. Ia sendiri do na roh lahu paluah kon na siam. Ase bapa nang hita haganupan bani sadarion hata nine bata patuga kon hubata. Hata pe halani na burit hita galek, hata pe halani usahata na gagal hita galek, hata pe halani hubungan tonga-tonga ni keluarga hita galek, hata pe halani parutulon ekonomi parhasomanon hita galek, hata pe lape monang bani sura-sura niur hita galek, bahkan rasa kecewa pe mamben hita gabi galek. Tuhan makatahon. Au sendiri dona roh. Kecewa itu hilang. Putus asa itu hilang. Naburit ai ipamalum. Pertunduyon nagalek ai Tuhan pulihkan. Ada pemulihan dari Tuhan. Ingat Bapak Inang. Ulang marhatengeran ni uhur. Hubani halak na sangap. Ulang marhatengeran ni uhur. Hubani halak na yanggap kita berkuasa. Hanya Tuhan adalah landasan atau hatengeran ni uhur ta. Tuhan dasa aima tempat tak bersandar. Ia do aima ia nanta mengadu bani pergoluhan taon. Pori pesonari ibagas nagalek hita, tapi margogoh kita marhitioni hatan ne bataon. Ondo na ipasingat ni Yesaya hobata. Yesaya perpanjangan tangan Tuhan mengatakan, kuat, mengatakan teguhkan hatimu. Bapak inang hita ganupan, tenger ma uhurta. Sensuanan berusaha usahata, labori ta boy malu, sensuanan ta berhasil, pakun usahata homa sukses, sonai homa perhasomanan tapi luar biasa holi, sonai homa parotolon ta dipulihkan, kegagalan akan menjadi kesuksesan. Tapi ingat, roh hubanine bata mengadu, roh hubanine bata patugahkon, janah makin kita hubungkan, kita buat hati kita uhur taon
eratkan hita pakon nebata ikat hita uhur taon bani nebata hadirion taon bahkan aima pikiran tape humaningon terarah hubani nebata sedu hubani guguhni dunia. Lane bapa inang margogoh mahita janah onma dasarta bani sadari on lalaho mamuka horjata ahape horjata ai. Amin. Tonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan, doma tongon ipa ondos kon ham hatamu nama passing on huban nami. Marhitioni Jesaya Tuhan apa tukah kon ase. Martengir ni uhur hanami, bani uhur nami nagalek on. Buedo mungkin na mambain hanami galek rosidas bani panurang on. Naborit, usaha, kegagalan, suan-suanan, horja, itung-atungan di kantor, horja pertiga-tigaan, pakon nalegan Tuhan. Naboi membuat hadamion na adong bani diri namion, na membuat semangat pakon jiwa nami bani panorang on, tapi ham Tuhan Yesus patugakon huban nami. Tenger ma uhur nami, halani ham sendiri do, na roh memulihkan hanami, jana mambain hanami maluah humbani haganupan sitaronon nami in. Halane Bapa, posdo uhur nami, hamdo nama pargogohi hanami. Ipukah kanami horja nami sadarion, ondos main ganup hubamu, jana parohkon semangat na baru huban nami. Amin.